wena lokusebenzeni kwakho yini kangaka amadoda asagcine atibulele? Angibonge la sakuvedile nzima maveni angibeke indoda bethathu. Umuntu lomduna kuyamjabulisa nakatawuthi khanza anelutho lalwentako aphishanekile, kuyayijabulisa indoda lokho. Kwesibili, umuntu lomduna uyajabula nakabona efa ukuthi uyathandwa. Kwesithathu, umuntu lomduna uyajabula nakathi ubuka embili elikusasene kuvuka ilithemba. Kabangekho letinto lengitibalako iyalokha ingqondo endodeni. Isayensi ithi ngalendlela lesakhiwe ngayo la sikhala endodeni sibanti kanti le network incane. Kuwesifazana sincane kanti le network ngumhlohlo. Indlela indoda liqabanga ngayo ilingisa imoto imanual na uyishayela uqenyenyenye bethi jim ngikufaka ligiya lesibili. Na utamfuthetela ke kusheshe kulokho ngiko nje udathi ukhuluma nathi ngoba ngalendlela laqabanga ngayo make solapha kunamba 11 babu sekunamba 1 uthini umkami bagcina sebasekanze kusewulweni sekulokhile kwalokha ke kwababete lolotamva kwababete lolotamlalela uqabanga ukuthi kutibulala indlela yokuphumula. Uqabanga kutibulala ukuthi lalaba ngikhubako bangivise ebuhlungu angibalaye.